at syuta na kalabing 7 Domingo ning karaniwan a panahon. Pagkabe tala puking kaya Pagkabe tala puking kaya katang kapag masusyan king Santa Misa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan daring makatuki Couples for Christ, Senior Choir, Grace and Maureen Cortez, Richard and Chona Yumul. Para king kapasalamatan king Aldoneng Kiabaitan, daring makatuki Seni Maniti, Feli Ponce. Para king personal akayadwanan daring makatuki Chrissy Kiss de Vera, Marlon and Faye Garcia. Para king kaladwa daring makatuki Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandria, Elena Morena Togo, Cecilia Lopez Giao, Yoli Tuason, Pantaleon Villarin, Corazon Antonio, Emerin Shiana Antonio, Juanito Ponce, Chodora Pineda, Roberto Pineda Sr., Gerald Dol, Darwin Bulataw, Potenciane Espinosa, Espino, Jose Espino, Leonato Deirit, and Alfredo Deirit, at ding sa Blancaladua king Purgatorio.
Talakad tamo po at ikanta tayo indalit a pamuklat. Dot kauran kaluan kaskupan tula mo ginuging puso usaslan. Kilagyon ingig pa ang anak ang banal Espiritu. Amen. Hinginu manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Kapasalamatan king Diyos, kaniting aldo, na itigyawa na kay katamo, kay aldo at kauran, antabayana na katamo. Pakirandamano parati rin katang panalangin, at ding panalangin na iti na makakayap at makabanal kay katamo. Kaya itindamdaman tamo, ngayon king kakataming ebanghelyo, nung makananing metong karen kayang disipulo, iya sinabi na, Ginoo, turo mo kaming manalangin. Itangan, manalangin tamo, pero makanano ta kayang manalangin. Itang panalangin nating iran tayo nga pong Ginoo, at kanita reng panalangin tamo, ipagkalupno kay katamo. Si Shantalang yari katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat, magmasusi, kaniting banal, ayu Eucharistia. Ginoong Yesus, maralas kang manalangin kingig pa, saupan mo keng munye, papuri kaya at magtiwala kaya, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, pisyag mo, inke kang pamagsalbat, saupan mo kaming maklis king Diyos, karing ke kaming takot, kasakitan at pamangailangan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Kining Jesus, may nalangin ka para karing kay kang alagad. Saupan mo kaming manalangin, mo para karing kay kaming sarili. Noon ay timurin para king kakaluguran mo't kasalang. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, mayo pa yung tutu pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Diyos king peka tasabanwa kapayapaan
kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ilong Diyos sa rining banwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Ligaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos sa ikpami, ibuklat mo reng matami, bangakit miyay magobra mong gamat, king ningning naning pamaglalang, king sintinga ning makataong biye. Saupan mo king lugod kareng kalam ang makapadurot kay kami, bangarakayanan mila, king kanwanan mo, ring kapatad mi at atakman ing tulaning biye arapan mo. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasa bat king libruning Henesis. Kanita nga na ning ginukang Abraham. Tutong dakal ing sumbong laban king Sodoma at Gomora, at tutong maragul ing karelang kasalanan. Kailangan ko lang puntalan, ban abalo ko nung tutupin o ali, ing sumbong dakanaku laban karela. Mintala ring lalaki king Sodoma, kabang menatili ang makatalakad i Abraham, arapanan ning Ginu. Linapit ya i Abraham king Ginu at ngana. Tutupin kayang lipulan nyo laring tao, at idame pati na ring alang kasalanan karing ating kasalanan? Nung sakaling ating 50 kataong alang kasalanan king syudad, sintangan niya pa kaya ing syudad, o patawaran niya pauli dareting 50 kataong at syukarin? Mabayat yung daptan ing antikanyan, eye pabustan mate ing alang kasalanan, kaya benaning ating kasalanan. Pakipanteye wari ing alang kasalanan king ating kasalanan, e sukat mapalyari ing ating kanyan. Gawa ne man waring matulid ing ukom ning mabilog ayatu. Nganang nekibat ning Ginu. Nung manakit kong 50 kataong alang kasalanan king syudad ning Sodoma, eke sintangan alang-alang karela. Big salitayang pasibayu i Abraham. Mangangas kong magsalitang pasibayu keka aginuko. Mistula kumong alikabok at abu. Ono mong kulang lang 5, king 50 ring taong alang kasalanan. Sintangan niya pakanita ing syudad, pauli daring 5. Pekibat ning Ginu.
Eke sintangan nung manakit kong 45 alang kasalanan ka rin. Sindo na pang Abraham ing pamagsalita na, nga na, ono mong 40 ring alang kasalanan, pekibat ning Ginoo. Eku ibalaos ing pamanyintang alang-alang karing 40. Kanita nga ng Abraham, kayo sana mimimwa ka na ako, o Ginoo ko, nung magsalita ko pa. Ono mong 30 ring alang kasalanan ka rin, pekibat ning Ginoo. Eku ibalaos ing pamanyintang, nung sakaling manakit kong 30 katao alang kasalanan. Bigsalita pa i Abraham. Mangangas na ako na namang magsalita. Ono mong 20, nga nang mekibat ning Ginoo. Eke pamurin sintangan alang-alang kareting 20. Sindo na pang Abraham ing pamagsalita na. Kayo sana mimimwa ka na ako, sakaling katataulian, sabyan ko, magkang atin mong 10 kataong alang kasalanan ka rin. Pekibat ning Ginoo, eke sintangan, alang-alang kareting 10. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Ginoo king Aldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginoo. Harapan daring anghel, daralit kong kapurian kaya ka. Harapan ke ing banala templo mo, duko ko at purian ing kaya kang lagyo. Ginoo king Aldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Uling pepakilala mo, king sablang bage, may kapayigit ya ing lagyo at kautusan mo. King Aldo minaus ko, ika pekibatan mo ko, mismong sikanan mo, yang pegkalob mo kanako. Ginoo king Aldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. At ka king kakatas-katasan, ding pakumbabake ka no mang ingatan, at keka ela makasilikpot ding palalo. Makapadurot ko man king kaligaligan, ining beko keka yang ingatan. Ginoo king Aldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Kalaban kong muaka ko kekalang sa sabatan, at liligtas mo ko kapimalatan ning upaya mo. Tuparan mo ing sablang pangako mo, o Ginoo ing alang kupas alugod mo, alang kayangganan. Ginoo king Aldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Colosas. Inyang mga binyag kayo, mikot-kot kayo kambe ng Kristo. At king pangabinyag yu, mi pasubyan kayo namang mebye, kambe ng Kristo, king kapamilataning kasalpantayanan yu, king upayanin Diyos, ape pasubling mebye, kaya kanitang minsan, mete kayo king kamatayan ay espiritual, apasari ning kekong kasalanan, at pauli ning pagano kayo, masasakop
king batas. Dapat, nginiing Diyos, binyaya na kayo, tambe ng Kristo. Te patawara na katamo, king sabla tamong kasalanan. Ligpusane, kayo pa yan ng batas. Kelisane, ang listahan, daring kaya katamong pikabayaran. Lero ng lubos at pinakunoking krus. Amano ning Ginoo. Salamat, King George. Talakad tamo po ban parangalan, ing mayap a balita. Tinggap ye ing Espiritu, aginawa kay katamong anak ng Diyos. At king Espiritu ngita, ausan tayo ing Diyos, kay katang tatang. Hallelujah. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Antimuri. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya, kaya ka o Ginoo. Jesus at syuking meto nga lugar, manalangin niya. Kaya rin ang menalangin, ing metong karing kay nga lagad nga na kaya. Ginoo, ituro mo kaming manalangin. Antimonong makanano nung tirong wandeng kaya nga lagad. Jesus nga nakarela, neng manalangin kayo, antikaniti ing sabihan niyo. Ikpa, misambay niya ilagyo mo. Datang, ing pamagari mo. Ibigay mo kaya kami, king balang aldo, ing kakanan mi aldoldo, at patawaran mo kami karing kasalanan mi, uling kami mismo, patawaran mila, reng balang mi kay utang kay kami. Ate mo kay paintulot, king marap kami king maigpit a kapagsubukan. Sinabi na namang karela, nung mong ing metong kay kayo at inyang kakilala, at pintalane iti king kapitanga ng bingit sa biyana kaya. Abe, parman mo kong atlong kapirasong tinape, ing metong kong kakikaluguran, karatang datang na pamo king baleko. Menibat siya, king makabang pamaglakbe. At ala kong bitasang ayang pangkaya. Ating taong pintalana, makibat siya ibat kilubning bale. Emo ko, pangayimbalanan. Makakabat na yung pasbol, pakakira na kami, reting anak ko. E na ako malyaring mibangon para pinanda ka king adwan mo. Sabihan ko kay kayo, nung eyaman mibangon at dinaning tinape, paulining kakalugurane, magpilit siya mo rin mibangon at munyek king sablang kailangan na ning kakalugurana. Nung makulit siyang mamawas manyawat kaya. Inya sasabihan ko kay kayo,
Mawad kayo at mirinan kayo. Maninton kayo at manakit kayo. Katok kayo at may buklatan ng kayong paspol. Uling hindi namang manyawad mirinan niya, hindi namang maninton, manakit siya, hindi naman ing kakatok king pasbol, may buklatan na niya. Hindi mo ing tatake kayo, ing munye ubingan, nung manyawad yung asan ing anak mo, o kaya munye yung alakdan, nung manyawad yung ebon, nung ikayupin, lipat ning kay kayong karokan, balo yu lang dinan, mga maya pabagi rin kay kong anak, kasing igpayo ka rin king banwa, lalo nung balong dinan, king banal espiritu retang sablang manyawad kaya, ing maya pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan. At pasalamat ta king apong Ginoo, kasanting ni nga kakitingal doon kasanting ni nga abak, nakabuklat ta, king abak, mabasa, mumuran, nune laganaping sala, at siya piniti laganap ng grasya na ng Diyos. Lalong-lalo na retang taong sasalpantaya kaya, lalong-lalo na retang taong mga di kaya. Communicate in prayer. Ne? Ngayon panahon tamo po ngayon, kasaguling mag-communicate. Nakalupa kanitang minunang panahon. At tatandaan mo pa, sir. Potang bisa ka makipag-communicate, lalong-lalo na kingaliwang bansa, kailangan mo pang sumulat at padalan mo yung sulat king Koreo. O kaya rin ating makabrod king Saudi, kailangan mo pa mong mag-voice tape. Sabihan mo yung buri mong sabihan, ketang voice tape pa ita. O kaya, kailangan mo pang mag-telegrama. Ne? Kaya po, huling pong dated pa yung technology kanita, masakit bagyaing mag-communicate. Agyang pong rin kamag-anak mo king abroad, potang bisa kang mag-overseas, kailangan mo pang dumalan king operator para i-connect ka. Pero ngayon uli na ning bayong teknolohiya, kasaguli pong mag-communicate. Atin lang ang cellphone den tao, ne? Atin lang ang Facebook den tao, alos atin tangan pong messenger. O kaya, itamo po, atin tamo pong aliwang means of communication, uli na ning technology, ning social media, ang popo ning internet. Nung itamo po, very open ngayon ing modern technology of communication, ing maragulakotang atin takayang panahon pang makapag-communicate tapa king Diyos. Ne? Ikayo po makapangadiko pa. Aliwa mo po itang mga di kakabud at manyawad, nune itang time team, nalangin. Itang time team na makapag-communicate tapa king Diyos. Kaya po, king kikatamong ebanghelyo ngayon ing metong kareng apostol na ning ginulinapit siya. At may nyawad siya kaya at anong sinabi na, Master or Teacher, teach us how to pray. Maestro, turo mo kaming manalangin. Bakit kaya paturo yung manalangin ining kayang disipulo? Uling biyasang manalangin? Actually po, rempong Hudyo, manalangin la 3 times a day. Manalangin la itang habak, manalangin la itang kagtuanaldo, manalangin la ng bengi. Ikayo agaway pa pong manalangin la 2 beses patingapon. Ne? Ning kahit nagagawa. Uling sigurong, very open in communication, in technology, pero ang gata na mo, ketang technology nga ita, at ita mo, taya gamit in technology nga iti, para makipag-communicate
King Diyos. Kaya, nanong peki ba naning ginukaya? Ing pamanalangin, iti, mo kabod, meto nga oral prayer. O kaya iti, mo kabuda formula prayer. Actually po, ing pong Lord's Prayer, awsan tayo iting formula prayer. But actually, mo po kabod formula prayer, no na iti metong yang by step approach in communicating with God. Kaya nung lawenta mo, nanong sinabi na, king kaya katamong ebanghelyo, o neng manalangin kayo, anti kaniting sabihan mo, o ikpa, misambay niya ilagyo mo, tatanging pamagari mo. Ibiye mo kay kami, ing kailangan mi aldo, at patawaran mo kami ka rin kasalanan mi. Ulingi kami mismo, patawaran mi laretang balang mi kiutang kay kami. At mo'y paintulot, ing marap kami, maigpit akapagsubukan. Kaya po neng kay, potang panalangin tayo, ini pong ikpami nga iti, neng kay, panalangin tayo mo iting mechanical. Tayo po balo kabaldugan. Tayo akakit. Itang step by step approach, potang itamo po, manalangin tamo, kingigpami. Bakit? Makananuwaring mag-communicate king panalangin. Lalong-lalo na King Diyos. Muna, prayer is a relationship. Kaya itamo po, very particular tamo, karing kaya katamong relationship. Kaya po, ingginu, dinina nakatamong aduang klaseng relationship king our Father. Muna, relationship to our Father. Kaya po, the highest form of relationship to Jewish tradition is the Father. Kasi, patriarchal society la po, rempong Hudyo, makatatangla. Kaya mo, in Lord's Prayer iti, metong yakareng radical teachings na ningginu. Bakit radical teachings na ningginu? Kasi during that time, may pwedeng ausan tatang ing Diyos. O sacrilege ita karela. Bawal. Kaya nano yung awas na king Diyos yung panahon na ita. Nang awas na king Diyos yung panahon na ita. Ikayo po, na awas na king Diyos. Di awasan tatang. Lunen ang awas da? Yahweh. Bakit Yahweh? Kasi, may datang dapat awasan ing Diyos ketang makayatong awas. Pero, uling burina ng Ginoo na midinan emphasis itang relasyon ay ta bilang tatang. Napiniti, ing pamanawas tamo kaya. Itang relasyon ay ta. At bakit tatang? Kasi ing tatang iya kabud gagawang anak. Ing tatang, metong yang provider. Kasi nakalatatang, kaibat dang ginawang anak, alanong pakialam ka rin nga anak da. Makanyan Ali, tatang, metong yang provider. Kaya po, akit tamo na ing tatang ay ti pwede meng anyaranan. Dinan mo kong pamangan. Responsibilidad kita. Pakanan mo ko. Na isustain mo ko. Aldo. Kaya po, ing Diyos ay ti na isustain na katamo kareng aldoldo tamong pamangailangan. Emo po, neng Webis apong Domingo. Bakit Webis and Domingo? Kasi aldo na ning palengke. Kaya po, ining palengke nga iti. Ninong mag-sustain kaya katamo, ing palengke o ing Diyos? Kaya, i-build up tamo, itang relasyon ay ta, kingapong Ginoo.
At aliwa mo po ita, nano ing relasyon aburi ng paggawa kay katamo. Relasyon taking kay katamong kaparang tao. Kasi, ing kay katamong pamanalangin, it is the reflection of God on how we deal to our neighbor. Oh. Kaya po yung sinabi na, king kay katamong ebanghelyo nga na, patawaran mo kami karengke kaming pamikasala. Anting pamamatawad mi kareng mikasala ke kami. Kaya po, in prayer, it is a prayer of relationship. The prayer to our Father and our prayer to our neighbor. Kaya in prayer, it is always comes in two forms. The vertical form and the horizontal form. Love of God and love of neighbor. And that forms the cross. Ne? Kaya po, ita, in relationship tamo, king prayer. Second, yapin po itang, prayer is connection. Kaya po, makananing connection na iti. Pota pong itamo atin tamong connection. Especially karetang taong kebalwan. O kaya atin pong sasabihan king biye. Neng kaya nakataking katikas eh. Potang ating kang buripas. At balo mo, ing sumaw ke ka atin yung connection. Sikang kalub. Wari. Potang mag-apply kang obra. Ala kang kilala ketang opisinang aita. Mantong kang koneksyon. Bang kanita tanggapan da ka ketang opisinang aita. Aos data kanita character reference eh. Kaya po karetang character reference. Ilapin detang kebalwan koneksyon. Nung itamo po, potang burita mo itintang koneksyon, karempong politiko. At intang koneksyon, kareng taong mayupaya. O kaya, karetang taong ating sasabihan king biye. Itamo po, masikanta mo loob. Manyawad. Wapenpin naman, manyawad kawari ketang taong mo kikilala. Pasawad kawari ketang taong masikanan. O kaya manutang kawari ketang taong nakaburing pautangan. Pero noting kang koneksyon. Haliwain pisabyan ita. Kaya kin pamanalangin, kanino tamo makakonect parati? Dapat tamong makakonect nga pong Ginoo. Kaya kasanting na po ning pong alimbawang sinabi na ning Ginoo kay katamo, king kakatamong ebanghelyo. Kalupa na ning metong kakaluguran. Atin yang kakaluguran na adinatang kapitangang bengi. At alayang yampang apamangan. Pintalaning kakaluguran na at kanita sinabi na kakaluguran. O ating kong bisita, ala ko nga pa nga paaya pagkaya. Para mo na akong along tinapi. Pero, ining kakaluguran ng sinabi na, na nakadinan nga na. Uling makakabat na yung pasbol, matutod na kami rin anak ko. Pero, uling kitang karelang koneksyon. Uling kitang karelang pamikaluguran. Pigbigyane iting kakaluguran. Kaya king kakatamong panalangin, ka-importante ning kakatamong koneksyon. Kaya in connection, naliwa mo po karetang taong matenakan ketiking yato. Nunaimpe ka masikandiling connection, potang ita mo manyawat tamo, yapin niya in Diyos. At katlo, prayer is perseverance. Itang alang patugot nga na kailangan mong manalangin. Kaya St. Paul, na anong sinabi na, pray without ceasing. Tutok ng manalangin. Kaya yung sinabi na king kakatamong ebanghelyo, manyawad ka
at mirinan ka. O, maus ka at mi pakibatang ka. Katok ka nga na at ibuklatan ka. Nanong buri ng sabihan ning ginukaniti, naman po balang mamaus, mirinan. O balang, manyawad, o kakatok mi buklatanan. Nune, buri ng akit kay katamo, ni nga pong ginu. Potang itamo, manyawad tamo. O, dapat atin tamong kasal pantayanan. Potang itamo, mamaus tamo. Dapat atin tamong pag-asa. Potang itamo, kakatok tamo. Itamo, atin tamong kapanayan, iba't king Diyos. Kasi minsan potang itamo, manalangin tamo. Nakataman tutong manalangin Bala mo, itamo, utusan tayo ng apong Ginoo. Nya potang manalangin tamo, antikaniti. Lord, dinan mo kong antikaniti. Lord, pagkalumuiti kanako. Lord, puri ko iting ibye mo kanako. Kaya minsan, itamo po, etamo po, mibubuklatanan. Potang minsan, etamo mararamdam. O kaya, etamo po, miririnan. Kasi, imburita mo, yamo po, burita mo. Balo yu po, ingapong Ginoo, balo na nung nanong ibiyena kay katamo. Kaya sinabi niya po ining parabola, nino mo kay kayong tatang nung manyawa diyang asaning anak mo, dinan may ngalakdan? O kaya, nung manyawa diyang, ebon, dinan may waring gubingan? Agyang ingpe kamarok diling tatang ketiking yato, balo ne ingibyen king anak na makakayap kaya. Wapenpin naman, nung pong ing anak yung 5 banwa, sabihan na kaya kayo, akaki na kang miminum red horse. Dade, painuman mo kong red horse, painuman me. Halime, kasi palo makakayap kaya. O kaya kaki na kaning anak mo sisigarilyo ka. At sabihan na, Dade, dinan mo na akong sigarilyo, dinan me. Halime, waling makakayap kaya. O kaya, Mami, sali mo na akong blade, maglaslas ko sa guli. Salimeng blade? Halime. Kaya yung Diyos makanyan mo naman. Naman tang sapyang burita mo pagkalub na. Noon itang mayap kay katamo at makabanal kay katamo yung pagkalub na kay katamo. Aga nakakepo itang kesal ko. Iya po at nekalungkot. Uling, ay asawa itang burinang maging asawa. Pero ting miglolo kaya. Kay bat, segutane. Sabi na segutan kay out of desperation. Potay na kumakapakyasawa. Pero, ing dalong rang natin niyang ikit. Ining taong segutana at meging asawa na, yang meging maya pa asawa. Kaya nga na, pota palang manalangin tamo mo nga na. Nabiye kay Diyos ng nanoy tang buri mo. Noon ibiyena kay kaning Diyos, nung nano itang masanting para kay ka. Kaya yapin po iti ing panalangin. Kaya nano po nga baluta mo, kempong panalangin. Muna, nga baluta king panalangin, yapin niya yung kapagkumbaban. Kailangan tamong mapagkumbaba. Bakit agyutangan nga gana-gana ketiking yato? Ikayo giyungan keti yato? Agyang ikang peka, masika ng diling tao ketiking yato. Yan mo agyo. Agyang minamon kang tumbukan. Potang kay kanita kabut ka matras. Mo palagyo.
Kaya kailangan mo nga ka magmayabang nun maging mapagkumbaba. Nahi nga balo tapaking panalangin. Kasal pantayanan. Bakit kasal pantayanan? Kasi pa siya maniwala taking apong Ginoo, na ibyen na keka ing pamangailangan mo, ala na kang aliwang sa samban. Nganing panahon ngini, deng tao ng panwalanda. Alalaking ariya, maniwala laking punsoy, maniwala la ka rin dakalakasabyan. Nung maniwala ta ka rin yung bagay kay ti, ang teping kasalpantayanan taking apong Ginoo. At katlo, nangabalo taking panalangin, hope, pag-asa. Ngayon tamo manalangin tamo, kasi atin tamong pag-asa king Diyos. Kaya nga nang San Agustin, pray until something will happen. Katutok ng manalangin nga na. Ang gaketang ating malyari king kekang panalangin. At iting kekatang panalangin. Tandaan tamo po, communicate in prayer. Because prayer is relationship, prayer is connection, and prayer is perseverance. Talakad tamo po. Pasyag tayong kikatakasal pantayanan, itangan po, Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli King upaya ng Banala Espiritu, mi bayit kan Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, King katlong aldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko, King Banala Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawa da rin kasalanan, King Pangasubliran meding mete, at King Bia alang angga. Amen. Maraptagi ni King Ginoong Yesus, bang ituro na katang manalangin. Kaya karing mga ragul, manunune, king kataymikan din kaya katang puso, at ngatang sumabi, Ginoo, ituro mo king manalangin. Itangan po. Ginoo, ituro mo king manalangin. Bang ikulisak tamo ing kaya katamong tula, bang ing kaya katang dalit ning biye kapilan man emate, bang maging mapasalamat tang balayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king manalangin. Ban ing lagyo ng igpa mikablasya king balang aldo ning bietamo anting metong abendisyon king sablang mapye. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king manalangin. Ban ing kayarian ning Diyos mayakit ya king pamagdulap tang katuliran king kaya katamong kasalpantayanan ang makalimot ka ring bundok. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king manalangin. Bang ing kaburian at batas ning Diyos, midukit ya karing puso tamo, ba maging tapat tamo king kayang kasunduan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king manalangin. Bang ing Ginoo yaging maging kakanan tamo king aldo-aldo, ing pangisnawang papanatiling mabiyek katamo, at bang idake tamo ing katang pamangan king metong at metong. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo king manalangin. Bang ing Ginoo ing maging katang kapatawaran, at pamakig pagkasundo, bantanggapan na katamo at ibayo, at bang patawaran talaring aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo king manalangin. Bang ing Diyos ing maging kambilan tamo, laban king sablang dewakan, bang gawa na katang makabuklat king sablang mayap, bang maging kanuanan tamo king balang metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo king manalangin. Ngini duwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Abetala ka rin katang panalangin, impong kapasalamatan, Darren Copos for Christ, Senior Choir, Grace Maureen Cortez, Richard Chona
Yumol, Agapito Jewelry Shop, para king kapasalamatan da de Seni Maniti Feli Ponce, king kayadwanan de Krisha Ki de Kisi de Vera Marlon Faye Garcia, para king kaladwanang Iluminada Giao, king kayang death anniversary, Jose, Roman, Antonio, Juanita, Leandra, Elena, Cecilia, Yoli, Panteleon, Corazon, Emiren Kiana, Juanito, Ampoy, Teodora. Panalangin tala, king Ginoo. Ginoo, ituro mo king manalangin. Adwan tamo po yung kikatamang sariling kapagnasan. Ginoong Yesus, ituro mo king manalangin, ang timonong makanano kang manalangin, niya ang timonong makanano kang mabibye. Ipagkaloob mi kay kaming Espiritu, bang bawas sibat ka ring puso mi, tatang kanakong tatang, ikasana yung maging mabiyeming Ginoo, nginit manggamang king alanganga. Amen. Amen. Korinsyos, metasakloban para kaya kami maginyang tinapeninggi. Korinsyos, kapilan. Korinsyos, metasakloban ng kayapan para kaya kami maginyang inumaning kalado. Korinsyos, kapilan. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamang daon matanggap iya, harapan ng Diyos, sikpang lubos, mayupaya.
Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming malugod, tinggap niya iting sakramento, amag masusi king kapigaganakan, king kamatayan at pamanyubling mebe, Kristong kiranganak. Mananasanang itingayin, idalara kami at ilapit king kaya kaming alanganggang kaligtasan. Itiyadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ginumantabeya kay kayo. At kaya ka, Itasulareng pusuyo. makatas na la, king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginutamo. Iting karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da ka. Parati numan karino ikpa, Diyos sa langang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, kapamilatan ng kayang karus at pamanyubling mebi, kinabos na kami, at tinawas na kaming metong kingkirang ligaya, at ginawa kaya kaming metong alahing pinili, suging sasardosyo balayan ay niwi. Numan ka rin papasyagming mayupaya mong dapat, na inaos mo kami, king karlumduman bang miras kami king sarili mong makapagmula lang sala. Mulinita, kambering sablang kororeng angeles ka rin king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Mit muya ing banwa, mit muya ing yatu, king kekang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. Waning daratang, ikang pwedeng ginuwalya. Waning daratang, ikang pwedeng ginuwalya. King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Ikapining banalo ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingain, king ambuning espiritu mo bang para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape. Pasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kananye iti kayungan at kananye, iting kanakong katawan, mabidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan, kingwaning kalis at pasibayang pasalamat kay ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana. Kunanyiti, ikayungan at minum ko kaniti. Iting kalising kanakundaya, indaya ning bayi talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket, ambi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga na ka kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. At pamanyubling ne, kinabos mo kami. Ikang tagapagligtas, ikang
Yang inigan na kami ay ikpaing kamatay at pamanyubli ng mebi ng anak mo, darami keka, iting tinapi ning biyang poing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing papalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Papagkumbabami mo namang pagamuha mo, na kaming sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu, kanakan meo ikpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, bang bigan na piking lugod, kambe ng Leo, na kaya kaming Papa, i Florentino, kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono, kanakan mula naman ni kapatid ming pepaynawan at maninay subling mi, ang pore sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingan karapat dapat magkamit king biyalang hangga, bang kayabe ng Maria ing Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambe ring sablang apostol, ang pore sablang banal, at inupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, porian dakat paligayan, kapamilata ng Kristong kihanganak. King kapamilata ng Kristo, kambe at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Lumapit tamo king Ginoo, namit mong relasyon kaya, kareng panalangin, tiro na kaya katamo ning Ginoo. Amiga Chobana, bisambayay lagyo, datang ke kami, ikayarian mo, ni pamitwayang loob mo. Kabus mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kang bikapos sing kasalanan, at midigta sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambianing maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoo mi Yesu Kristo, sinabi ka rin kang apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Iyamo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, agpangking kaburian mo, ikamabibiyat magari, manggamang kingalanganga.
Amen. Payapaning Ginoo parati asanang manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngining mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos, yang milalako king kasalanan ning yato, papalatang mayaw singapuna ning kordero. Ginoo, Ayak matampantanggap kay ka, dapat ay kasming amano mo, kumayap tawan na at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen. God bless you. God bless you.
Manalangin tamo. Hoy patinggap miting sakramento, kapag magmasusi, king kapigaganakan, king kamatayan at pamanyubling mebe, Kristong king anak, mananasanang itingay, nidala na king ilapit, king kaya kami nga langanggang kaligtasan, iti adwan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Yan po palang Domingo ngayti, pagselebran tala, ingaldo, dareng, ingkung ampong apo. Kaya po, happy Grandparents' Day and the elderly, karempong sablang, ingkung ampong apo at tsuketi. Palakpakan tala po at panati talang panalangin. Huling pong iti, binyene kay katamong Pope Francis, Bangkanita, itamo partino paning Santa Iglesia. Din kay katamo pong apo ampong ingkung. Nya pasalamat ko naman po karening Aldoldo Apo. Ikaw may mimwa. Na atilo kay ni Aldoldo at manalangin. At iti ilapin po reng kayamanan ng Santa Iglesia. Kayamanan na ning Holy Cross Parish. Huling alalang patugot manalangin para kay katamo. Inginu manatili kay kayo. At antimuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos, may payang tutu. Ingig pa, ampoy nga anak, ampoy banal Espiritu. Amen. Isa midaw ne, humetana king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kay kayungan. Happy Grandparents and elderly Sunday.